Uyu munsi nibwo bwa mbere mu mateka y'isi hari umubare munini w'abantu batunze amafaranga arenga miliyari imwe y'amadolari ya Amerika, abamwita aba billionaire. Ubamaze kugera ku 2781 batuye hirya no hino ku isi hose batunze amafaranga. Ni umubare wiyongeyeho abasaga 141 bagiye kuri urutonde hagati y'umwaka wo muri 2023 na 2024. Iyo usomye neza amateka y'isi dutuye usanga mu bihe bya kera aribwo hariho abantu batunze amafaranga menshi nabo ubwabo batari bazi umubare, ariko bari bakeya cyane kuko abenshi bakomokaga mu muryango w'ibwami. Uzitegereze neza hari utuye cyangwa wifashishe internet uzasanga abantu batunze agatubutse kurenza abandi, abenshi ari abarengeje imyaka 45. Gusa ababarirwa muri za miliyari y'amadolari ya Amerika hafi ya bose ni abarengeje imyaka 60 y'amavuko. Ibaze ko mu myaka 15 ishize aribwo bwa mbere ku isi hatangiye kugaragara abantu batunze amafaranga arenga miliyari imwe y'amadolari ya Amerika, nyamara bari munsi y'imyaka 30 kandi ari ayabo bavunikiye. Kugira amafaranga angana gutya ukiri muto kuri uru rwego byatangijwe n'uwitwa Larry Page washinze Google ubwo yuzuzaga imyaka 30 muri 2004, yaramaze kwinjiza arenga miliyari imwe y'amadolari ya Amerika. Gusa uyu munsi ari kuba impinduka zikomeye mu bijyanye no gutunga amafaranga menshi kandi ukiri muto. Byumve neza ko ubu igikomangomakazi cy'Ubwongereza Charlotte ku myaka 10 yonyine gusa amaze kwandikwaho imitungo ingana na miliyari 5 z'amadolari ya Amerika. Niwe mwana ukize w'umujejeta franga, ujejeta icyubahiro ndetse n'igitinyiro, wongeyeho nuko ari ubayeho neza kurenza undi wari wese ku isi hose uri munsi y'imyaka 20. Amafaranga y'uyu mwana atunze ni menshi inshuro 5 zose ugereranyije nayo umunyamerika witwa Tyler Perry uyoboye urutonde rw'abakinnyi ba filime b'abahirwe kurenza abandi ku isi hose. Aya mafaranga kandi ni menshi inshuro 2 zose ugereranyije nayo umuraperi witwa Jay-Z atunze kandi uri muhanzi wa mbere w'umuherwe kurenza abandi ku isi hose. Ibaze ko amafaranga y'umwana ari menshi kuruta Ronaldo na Messi yihurije hamwe akikuba inshuro zirenga 3. Byumve neza ko ku isi hose abategetsi bamurusha amafaranga ari 2 gusa, ni Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Kim Jong-un wa Korea y'Amajyaruguru, kimwe n'umwana wari hana witwa Liza Atreston Meyer wavutse muri 2022. Uyu mwana acyuzuza umwaka umwe gusa yaramaze kwandikwaho miliyoni 943 z'amadolari ya Amerika, mu mafaranga y'u Rwanda narenga trillion. Gusa ariko aba bana nubwo batunze amadolari cya yose nta n'umwe muri bo uzi imvune yo gukorera amafaranga cyangwa ngo bamenye agaciro k'ibizingo by'inote batunze kuri banki zabo. Hafi ya bose bazi ko amafaranga ari ayo kugura ibipupe cyangwa kugura ibyuma bakiniraho ya mikino yabo ya video game. Isibye umwana umwe gusa, ni umwana wamamaye cyane ku isi hose kurenza aba bose, yamenyekanye ku izina rya Like Nastya. Ku myaka 10 yonyine banyiri amafaranga arenga miliyoni 104 z'amadolari ya Amerika. Aya yose nawe yavunikiye, ubyumve neza ko wabona n'igiceri cy'10 bigeze bamushyirira kuri iyi banki. Ubu tuvugana barizwa ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abaherwe bayoboye abandi ku isi hose mu bantu bakoresha YouTube nk'umwuga ubatunze. Aya mafaranga umuhanzi wo muri Afrika yatunze n'umwe wenyine, ni umunyasenegal witwa Sondor, kandi nawe si umunyamuziki cyane, afite ibindi yikorera bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Mbega umwana aratangaje cyane pe. Ese ubundi uyu mwana nuwahe? Akora iki ku buryo atunze ibifaranga bingana gutya kugeza ubwo yagize imyaka 10 gusa arusha amafaranga umuryango we wose, kugeza ubwo amafaranga atunze atitiza imbuga nkoranyambaga zose? Mu gusobanukirwa ibyo byose, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Like Nastya amazina nyakuri ni Anastasia Sergeyevna Radzinska, yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa mbere muri 2014 ahitwa Krasnodar Krai mu majyepfo y'igihugu cy'Uburusi. Nyina yitwa Anna, icyo gihe yari afite agasaro k'amafuti katunganyaga imisatsi, naho se akitwa Sergey, icyo gihe nawe yari afite agakampani gato k'ubwubatsi. Uyu mwana yavutse afite ikibazo cy'ubwonko, arwaye indwara yitwa cerebral palsy. Bakimara kumubyara muganga yababwiye ko indwara ishobora kuzatuma umwana atavuga ubuzima bwe bwose. Muri 2015 isi yagurishije kaga kampani ke gato k'ubwubatsi kugira ngo barusheho kuvuza uyu mwana. Mu mwaka wakurikiyeho muri 2016 ubwo umwana yari atangiye koroherwa, ise na nyina bigiriye inama yo gufungura umuyoboro wa YouTube ngo bajye bacisha amashusho y'uyu mwana, ari nako bereka abantu ko uyu mwana wabo yari atangiye koroherwa. Ibyo batangiye ari imikino byatangiye kurebwa n'abantu benshi cyane kuri YouTube, maze mu minsi mike cyane rwose uru rubuga rutangira kubamenamo amafaranga.
byumve neza ko uwo mwaka wagiye kurangira hari abantu barenga ibihumbi 100 bakurikirana uyu mwana kuri YouTube. Byarenze bigera muri 2018 YouTube channel y'uyu mwana ari itunze umuryango ndetse bari bamaze kuba bahirwe mu buryo bugaragara. Iki gihe bwo abarenga miliyoni imwe bose nibo bakurikiranaga amashusho y'uyu mwana kuri uru rubuga. Bahise bimuka bava mu Burusiya bajya kwiturira ku mazi ahitwa Miami Beach muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahagura inzu nziza kataraboneka kandi ihenze cyane. Iki gihe bahise bigira indi nama yuko amashusho y'uyu mwana bajya bacisha kuri internet ari mu ndimi zigiye zitandukanye zikoreshwa cyane ku isi hose. Bahise banamufungurira izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram na TikTok, kandi byose ariko bikomeza kubinjiriza akayabo. Muri 2019 uyu mwana yabaye umuntu wa gatatu ku isi hose winjije amafaranga menshi biciye ku rubuga rwa YouTube. Yinjije amafaranga aruta y'abahanzi binjije icyo gihe, yewe na babandi mukunda mwita ibyamamare barimo. Yaninjije amafaranga aruta y'abakinnyi ba filime binjije icyo gihe, yewe na babandi bakinnye filime mwakunze muri benshi. Icyo gihe uyu mwana yinjije amafaranga angana na miliyoni 18 z'amadolari ya Amerika mu mwaka umwe gusa. Nakabakaba miliyari 23 na miliyoni 639 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Uyu munsi uyu mwana afite imyaka 10 yonyine, 8 yose ayimaze akorera ku rubuga rwa YouTube nk'umwuga wamureze ndetse ukavana mu bukene ababyeyi be. Yamenyekanye ku izina rya Like Nastya. Ni umwe mu bantu ba mbere kugeza ubu bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube ku isi hose. Afite YouTube channel acishaho amashusho mu rurimi rw'icyongereza, akaba ari nayo ikurikiranwa cyane mu zafite zose. Iyi channel yitwa Like Nastya, ikaba ifite abasubscribers cyangwa se abamukurikirana umunsi ku munsi bagera kuri miliyoni 119. Ikaba imaze guhabwa ibihembo bigera kuri 5 byose n'urubuga rwa YouTube. Afite na channel icaho amashusho ye mu rurimi rw'ikidage, ikaba ikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 2,800. Hari n'indi channel icaho amashusho y'umwana mu rurimi rw'icyarabu, yo ikaba ikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 26,700. Hari n'indi channel rero icaho amashusho y'umwana mu rurimi rwitwa Bengali, rukoreshwa cyane muri Bangladesh ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'Ubuhinde, yikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 1,550. Iri mu rurimi rw'igifaransa yo ikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 3,800. Iri mu Giportugal yikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 24,800. Hari na channel afite icaho amashusho ye mu rurimi rw'igihinde ikurikiranwa n'abagera ku 550. Birumvikana afite na channel icaho amashusho ye mu rurimi rw'icyesipanyol kuko narwo ni ururimi rukoreshwa cyane ku isi hose. Yo rero ifite abasubscribers bagera kuri miliyoni 41. N'abanyakoreya yabakoreye yabo kugeza ubu ikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 12,800. Iri mu rurimi rw'Ikivietnam, iyo rero ikaba ikurikiranwa n'abagera kuri miliyoni 20. Wongeyeho niyo yakoreye abanya-Indonesia ifite abasubscribers miliyoni 19,800. Si ibyo gusa, afite n'izindi channel zigera kuri 3 ziri mu cyongereza zitandukanye na yindi ya mbere nakubwiye. Imwe muri zo ni yitwa Like Nastya Live ifite abasubscribers 520. Yitwa Like Nastya Show ifite abasubscribers miliyoni 43. N'indi yitwa Like Nastya Vlog ifite abayikurikirana bagera kuri miliyoni 20. Mbabwije ukuri uyu mwana arakunzwe ku rwego rurenze urwo hejuru. Nabaze nitonze ngo ndeba abantu bakurikirana uyu mwana kuri YouTube channel ze zose, nsanga bagera kuri miliyoni 335 n'ibihumbi 990 babarizwa hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Niwe muntu ukurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, akaba akurikirwa n'umunyamerika witwa Mr Beast ufite abasubscribers miliyoni 312. Baze ko abantu bakurikirana uyu mwana umunsi ku munsi bajya kungana nk'abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi aricyo gihugu cya gatatu gituye n'abantu benshi ku isi hose nyuma y'Ubushinwa n'Ubuhinde. Nubwo bitari byoroshye, nasanze amashusho y'umwana yashyizwe ku rubuga rwa YouTube gusa guhera muri 2016 amaze kurebwa inshuro zigera kuri miliyari 307 na miliyoni 360. Nibwo naje kwibonera neza ko kuri video imwe gusa akora akayishyira ku rubuga rwa YouTube, uru rubuga rumuhemba agera ku 258 by'amadolari ya Amerika, kandi amaze gukora video zirenga 7,000 kuri YouTube channel ze zose. Ikigereranyo kigaragaza ko nibura video imwe gusa ayihemberwa agera kuri miliyoni 343 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku isi hose nta mutegetsi n'umwe ufata umushahara ugera kuri aya mafaranga muri buri kwezi. Ikirenzeho kandi uyu mwana mu kwezi kumwe gusa abakoze video zigera nko muri enye zimwinjire zasaga miliyari 1 na miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ngiye impamvu nyamukuru ituma uyu mwana afite miliyoni 104 z'amadolari ya Amerika kuri banki ye, kandi isegonda kurindi aya mafaranga akomeza kwikuba.
niwe muntu wa gatandatu kugeza ubu ku rutonde rw'abaherwe bakoresha YouTube nk'umwuga ubatunze kandi wabakijije. Nubwo atari we mwana wa mbere utunze amafaranga menshi ku isi, ariko niwe wa mbere uyatunze kandi yaravuye mu mitsi ye. Ibaza umwana nk'uyu utunze ibifaranga bingana gutya. Ubu se azagira imyaka 20 afite ibingana iki? Ubu njye mba numiwe. Mudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwire n'uburyo mwakiriye ino video, kandi ibiganiro nk'ibi ushobora no kubikurikirana mu mashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere rugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, nawe utaha.